Upravo sam danas, dragi moji, sreo jednu poznanicu koju dugo nisam video i zadržao se sa njom u oko vrlo prijateljskom razgovoru i tom prilikom mi se požalila kako život nije dobar prema njoj, kako ljudi generalno nisu dobri prema njoj. Ja sam je saslušao, a onda sam je upitao, a da li je ona dobra prema sebi samoj? Ona se zamislila na trenutak, zaćutala nakratko, kao da se nečeg prisjeća, a onda konstatovala da ona zaista nije nikada bila dobra prema sebi. To znači, dragi moji, da ne možemo očekivati da drugi ljudi budu dobri prema nama ako mi sami nismo dobri prema sebi. Ako ne vodimo računa o svojim potrebama, o svojim željama, o svojim afinitetima, ako ne cenimo svoje sposobnosti, svoje mogućnosti, dakle, ne možemo očekivati da život bude dobar prema nama generalno ako mi zanemarimo sebe same.